Iyi ni GetAll TV. Facebook ni GetAll Rwanda, Instagram ni GetAll Rwanda, YouTube channel yacu nayo ni GetAll Rwanda. Murakoze. Ngira ngo mwamenye byinshi, mwabwiwe byinshi ndetse mwumvise byinshi ku ikipe y'ubukombe haba no mu Rwanda ndetse n'imahanga. Isaro ry'Inyanza. Iyo nta yindi ni ikipe ya RAYON SPORT. Iyi mwamenye mu guhangabura abahanga, mu gutwara ibikombe no kuba mudatenguha mu bayikunda. Gusa muri ibi bihe bwa bushongore n'ubukaka bwayo, benshi ntibatinya kuvuga ko busa nk'ubwakendereye, ndetse bamwe bakayivugira ko nari umugabo bidahabwa intebe. Muri bimwe bafana bayo bavuga biri kwicisha bugufi, hari izina ridahema kugarukamo buri uko bwije nuko bukeye. Muri ibi bihe biragoye ko wakumva iryo zina ukariyoberwa, waba uri mu gihugu imbere cyangwa se uri hanze yacyo, cyane ko bamwe mu bakunzi n'abafana b'iryo saro ry'Inyanza ka Rudahigwa badahwema kuvuga ko nimba n'agahinda bamaranye iminsi ari nyiraryo barikesha. Uyu munsi twabateguriye kubaganiriza ku mugabo umaze gukora amateka kumwereka muri siporo hano iwacu mu Rwagasabo, bwana MUNYAKAZI Sadate, prezida wemewe n'amategeko y'ikipe ya RAYON SPORT. Iyi ni GetAll TV. Njye ndi JABO DIVIN Paraclet. MUNYAKAZI Sadate yavutse kuri Noheli tariki 25 z'ukwa 12 mwaka w'1981. Avukira mu cyahoze ari komini Nyabisindu, perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Nyanza. Yavukiye mu murenge wa Busoro mu kagari ka Kimirama. Ni mwene Nyamwasa na Mukamutaransera. Amashuri yabanza yayize ahi Busoro nyine, akomereza yisumbuye muri College Saint Emmanuel Dohanika ho mu karere ka Nyanza mu ishami ry'ubukungu n'ubucuruzi. Icyiciro cya mbere cya kaminuza yakize muri kaminuza yigenga ya Kigali IRK. Aza gusoreza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu gihugu cya Burkina Faso mu by'ubukungu n'ubucuruzi. Yaje kwiga kandi muri kaminuza y'i Dakar muri Senegal ibijyanye n'ubwubatsi, cyane ko asanzwe anafite kompanyi y'ubwubatsi. Kuri ubu MUNYAKAZI Sadate ni umugabo w'imyaka 39 y'amavuko, akaba afite umuryango ugizwe n'umugore we n'abana babo 5. MUNYAKAZI Sadate yakoze mu nzego zitandukanye, haba iza leta ndetse n'iz'abikorera. Yabaye umuyobozi wa banki y'abaturage ishami rya Kinazi wo muri Ruhango. Yabaye umwe mu batangije inama y'igihugu y'urubyiruko. Yabaye kandi mu nzego z'umuryango FPR Inkotanyi kuva ku rwego rw'akarere kugeza ku rwego rw'intara. Yabaye umujyanama wa RAYON SPORT FC, anabushinzwe igura n'igurisha muri iyi kipe kugeza abaye umuyobozi w'iyi kipe. Imyidagaduro MUNYAKAZI Sadate arazwi cyane ko yavuzweho ko yarafashaga umuhanzi Soshomura. Sadate yabaye imfubyi akiri muto, aho ku myaka 13 yonyine yabuze ababyeyi n'abavandimwe be bazize jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994. Hari kwa 30 z'ukwa 4 mwaka wa 1994, itariki itazibagirana mu buzima bwe. Yarokokanye n'umuvandimwe w'umwe gusa, ngo ibi byatumye atangira kugira inshingano zigoye zo gushaka uko yakwiyitaho akiyubaka we n'umuvandimwe we. Ibi kandi byongera ku byose umubyara akundaga kumukangurira byo gukunda kwiga kugira ngo azabe umugabo. Ngo yamuhembaga kumwereka umukino wa RAYON SPORT, aho yatangiye kuyireba mwaka wa 1985 ku myaka y'ine gusa. MUNYAKAZI Sadate yiyemerera ko ubwo we akunda RAYON SPORT kuva kera, ahavuga ko umukinnyi w'ibihe byose kuri we ari Tanganyika usigaye yibera mu gihugu cy'Ububiligi kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994. Umukundira udukoryo yagiraga mu kibuga harimo no gutera taro n'ibindi byanezezaga abafana muri icyo gihe. Imyaka ya vuba kimwe n'abandi benshi, MUNYAKAZI Sadate akunda cyane Ami Cedric kubera ngo amacenga ye yuje ubwenge. Akunda kandi kwizera Piero kubera amashoti ye no kuyobora umupira hagati mu kibuga. Kuri we umutoza afata nk'ibihe byose ni Jean-Pierre Urushungu wamaze igihe kinini muri RAYON SPORT ndetse akanekoramo amateka menshi. Hari ku wa 14 Nyakanga mwaka wa 2019 ubwo MUNYAKAZI Sadate wari umuyobozi wa MK Sky Vision, akaba yaranasanzwe ubarizwa mu buyobozi bwa RAYON SPORT, yatorewe kuyobora isaro ry'Inyanza asimbuye Paul Muvunyi wari umaze imyaka 2 ayiyobora. MUNYAKAZI Sadate niwe wazanye igitekerezo cyo kuzana MK Card yari kuzafasha RAYON SPORT kwiyubakira stade mu mwaka wa 2025. Hari ku wa gatandatu tariki 13 Nyakanga mwaka wa 2019
ubwo yatangizaga ku mugaragaro umushinga wari kuzafasha Rayon Sport kubona amafaranga agomba kwifasha mu kwiyubaka no kwiyubakira stade yayo bwite, umushinga wiswe Gikundiro Stadium. Agitorwa, Munyakazi Sadate yakunze kumvikana avuga kandi anasobanura imishinga ikomeye yarazaniye ikipe ya Rayon Sport, aho yumvikanaga avuga ko aje gukora ibyo abakunzi ba Rayon Sport bifuza, ari byo gukora uburyo bufatika bw'imicungire ya buri munsi y'ikipe, uburyo bw'amafaranga akoreshwa buri munsi, kumvikanisha ko azanye ukuri kwinshi muri Rayon Sport nk'uko yabyivugiraga no gushyira ibintu ku murongo. Byamwongereye igikundiro mu bafana benshi ba Rayon Sport bari bamuhanze amaso. Munyakazi Sadate wamaze kuzuza umwaka ayobora ikipe ya Rayon Sport amaze iminsi atavuga rumwe na benshi mu bakunzi b'iyi kipe, uhereye ku bayiyoboye ukageza ku mufana wo hasi wisiga amarangi. Intandaro yo kutemera umuyobozi abareyo bitoreye ntabwo izwi neza, gusa Sadate yaje kwikomwa n'igice kinini cy'abakunzi ba Rayon Sport nyuma yo kurega ikipe mu buyobozi bw'igihugu ko yagiye inyereza imisoro, ndetse ko yanatanze amafaranga igura abasifuzi mu mikino itandukanye, ikintu benshi mu bafana basangaga gishobora kuzabakoraho biramutse bikurikiranywe. Munyakazi Sadate kandi mu mezi ashize yikomwe n'umuyobozi wa Skol, umuterankunga mukuru w'iyi kipe ayoboye, anengwa n'uwahoze ari kizigenza wayo Michael Sarpong rutahizamu umunyagana, wavuze ko nta bwenge afite bwo kuyobora ikipe y'ubukombe nka Rayon Sport. Ntabwo akwiye kuyobora iyi kipe y'ubukombe. Iyi kipe ikomeye ikeneye umuntu ukoze bihagije mu mutwe, ushobora kuganira n'abakinnyi. Sinkeka ko n'abakinnyi bifuza ko aguma mu mwanya ariho ubu. Ndakeka abakinnyi batamwifuza kuri ubu. Ntibyatinze uyu rutahizamu arahagarikwa, ndetse aza no kwirukanwa muri iyi kipe, ibintu nabyo bitanejeje abareyo. Ni mu gihe kandi uyu mugabo uyoboye Rayon Sport kuri ubu atari guhema gusabwa n'abantu batandukanye kurekura cyangwa akaba yava muri ikipe ya Rayon Sport. Ku isonga, umuyobozi w'ihuriro rya za fan club za Rayon Sport Runigababisha Mike na perezida w'abafana ba Rayon Sport Claude Muhawe n'Imana bose bamusabye kwegura. Ariko mu kugira ngo izina litagumya kwangirika, umuntu w'umugabo nafata icyemezo yegure ajye mu bayobozi bayoboye Rayon Sport tumujye cyubahiro, kuko natinda none bizatuma no nicyo cyubahiro nacyo akibuza kandi yaragikwiye. Nge ntago nshaka kumusaba ibintu, none ndagira ngo mukoting ibyo yavuze. Yaravuze ngo iyo umuyobozi atagiriwe icyizere n'abo bayoborana cyangwa n'abayobora, ni byiza ko yegura. Nyamara ubuyobozi bwe bugamya ko bwabahagaritse kubera imyitwarire yabo idakwiye. Ntitwanirengagiza amahuriro y'abafana fan clubs arimo agenda acikamo ibice, anazamo ibibazo bitandukanye kubera ahanini kutumva ibintu kimwe n'ubuyobozi buriho. Munyakazi Sadate ari perezida wa Rayon Sport, ahanini akaba ari ukubera ko ikigo gishinzwe imiyoborere y'igihugu RGB cyemeje ko ari umuyobozi wemewe n'amategeko. Mu gihe kandi akanama k'ubujurire ka Ferwafa gaheruka kumukuraho ibihano yari yarafatiwe kubera ko ibyo yaregwaga byo gusebya ubuyobozi bw'iri shyirahamwe byatanzwe igihe cyararenze cy'amategeko ateganya. Izi nzira z'amategeko zimaze iminsi z'insinzi Munyakazi Sadate, akaba ari nazo abafana b'ikipe bahisemo nabo kuba bakoresha kugira ngo barebe ko bamukuraho nyuma yo kugerageza ibindi byose ntibikunde. Mu minsi ishize kandi umuyobozi wa Rayon Sport bwana Munyakazi Sadate yahagaritse inzego zose z'umuryango wa Rayon Sport uretse komite nyobozi yonyine, avuga ko bagiye kunonosora amategeko shingiro y'umuryango bakayahuza n'inzego z'umuryango. Ibi byabaye mu gihe kandi bamwe mu bagize umuryango wa Rayon Sport bagera kuri 27 bari bandikiye umuyobozi w'umuryango ku bwana Munyakazi Sadate bamusaba ko yatumiza inama y'inteko rusange bitarenze iminsi 5, byarenga bakifashisha amategeko. Mu ibaruwa bwana Munyakazi Sadate yanditse ahagarika inzego z'umuryango wa Rayon Sport yavuze ko yashingiye ku burenganzira yahawe na RGB bwo kuyobora iyi kipe, kandi ko izi nzego zigiye guhuzwa n'amategeko y'umuryango wa Rayon Sport. Ibi byabaye nko guca intege abari bashyize imbere igitekerezo cyo ko inama y'inteko rusange ya Rayon Sport yaba, aho bivuga ko uyu muyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadate ari nawe yari gusabirwamo kwegura bigakorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Hejuru y'ibibazo byose kandi hiyongeraho ibindi bibazo byabaye intandaro yo kutibonwamo n'abafana ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport, harimo gutakaza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mu buryo budasobanutse nka Kimenyi Yves, Rutanga Eric n'abandi. Ibyo abafana bafata nko kudaha agaciro ikipe
hakiyongeraho n'uburangare n'ubushake buke badahema gushinja komite iyoboye Rayon Sport kuri ubu ko ari byo bituma bari kubura abakinnyi babo yewe nabo barambagije bikarangira batababonye bitewe n'uko abayobozi nta gahunda ifatika bafite yatuma n'umukinnyi wese yifuza kuza muri iyi kipe ya Rayon Sport. Ibi kandi bikaniyongeraho gushinja komite gukorera mu kinyoma. Ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane ubwo mu minsi ishize abayobozi b'iyi kipe bari baciye amurega ko baba barasinyishije Kizigenza Muhadjiri Hakizimana, nyamara mu minsi yakurikiyeho akaza kwerekanwa nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya AS Kigali ari nayo izasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika CAF Confederations Cup. Ibi ndetse n'ibindi byinshi nibyo biri gutuma abafana n'abakunzi ba Rayon Sport badahwema kumvikana mu bitangazamakuru buri munsi basaba ko uyu mugabo uyoboye Rayon Sport kuri ubu yakwegura. Umunyarwanda yaravuze ngo nta joro ridacya kandi nta n'imvura idahita. Kuba mu myaka myinshi ishize Rayon Sport yaranzwemo ibibazo nyamara bikagenda bishira, biratanga icyizere ko abakunzi b'iyi kipe mwese mushyize hamwe n'ibi byose tubona byakemuka, ibyo buri umwe wese yifuza kandi n'ubuyobozi budahwema kubasaba. Iyi ni GetAll TV, njye ndi JABO Divin Paraclet. Hari icyifuzo cyangwa igitekerezo mwifuza kutugezaho, mwanyura ku mbuga nkoranyambaga zacu. Facebook ni GetAll Rwanda, Instagram ni GetAll Rwanda, YouTube channel yacu nayo ni GetAll Rwanda, cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ni getallrwa@gmail.com.